پرنسیب سیزده بابمه اسمانی خدا یه رازدار و پیروزه. ادوید تکلیامت گلوی وکی بابمه اسمانی یه دلوان بترس. اگر اوی پرنسیب او خدا نوید ام رفتارت گل بکن وکو بابک چاوره کری السر خرابیه که ما سزا بده و جه بترسی لیوی دوید ما پیوندید گل هبید البشه چار اشنام یوحنا وان پیوا دخینین اوی باوریه ادینید که عیسی مسیح کره خدایه خودت نافویدا یه بنجهه و اوجیت ناف خدا دا وش آیاتا هجده دی بجید ات حجه کرنه دا ترس نینه لی حجه کرنه تواو ترسه اجدل درد اخیتا دروه حجه کرن و پیوندیه مب خوده و ترسه در اخیتا دروه نابید امش خوده بترسیم چونکو ترس عذابکا هی و خوده نه چابریه داکو ما سزا بدد مسیح اجبر گناهت ما يمري السرخاتشي دا سزاي ما هل جريد ود بيجيت اوي بترصيد او حاجه كرني دا كامل نبويا باولس بشبكي روند ادناما خودا بو خلكي روما البشي هشت قوتيا همي يكون جياني خوديت هنا بريفا برين اوين كورين خودي چونكو هوا جياني بنياتيه ورنايرتيه كو هوا بو ترسي بزفرينت لي هوا جيان ورجرتيا بي هوات كتا زاروك خودي بريكاوي جياني ام اتكينا غازي ابا وبابو رامان اوا ام هيبتي خودي ترسيه نبين باولس البشي دو بو خلكي فيليبي نويسيد جالي خوشتي بيد من كاچاوا هوا هرگاف گهداري كريا نبتني دمي ازل نكوا لانو كهشتا بتر دمكو از نل نكهوا قل تربونا خوب ترسو لرز پیش و ببن ما بس جي ام برانبري وي بترسين راوستينا ليد بيجيت خودي يمزنا ويرزدارا ويبهيبتا سربلندية ام كتشو كوريت ويبين ام بهيبتو ريز البرامري وي بسكنين دمي ام سفري ببينين وبخينين دي روجا دي البرامبر راوسين بدل شادي وبري هيبات اتحزرات تاوي وكوري وي عيسى مسيح بيشتما خدي بابمية اسمانية آياتا بهيت يوحنا ديار دكات ودبيجيت يوحنا ايك بشيدو آياتا بيستاش نوكاجي قال زاروكان اتناف ويدا بنجه ببن دامي او ديار ببيت ما بشراس هبيت وتهاتنا ويدا شرمي جيناكين او بابمية اسمانية اجبر هندي حاجة كرنا كامل ترسي دارخي تدرفة بس يارك بو هزرو جيبه كرني نابيت ام جيانا ترسي كيني دا بجين ام چاوا دشين خو اشمفا كرماوي دير بخين اوه هردم آريشه بو پاولسی باز کریه اتنام خودا بو خلق روما بششش دمی گوتی افجا ام چه بیجین آیا ام ادناف گناه دا بردوام ببین داکو کرم پتر لی بهید او باسی کرم و قرطالبونا هر مزن هند مروفان به چنده شروع کرن او شین همی کارا بکن چونکو ام بکرم قرطال دبین پاولسی برسفا ویدا حاشا ام اوین درباره گناه مرین چاوا دشین ایدید نف گناه دا بجین چاوا ام اوید گل بابه خو خوشتویه بکین اوش بخمتی ما کره خو هنر دا پیشمه و بمرید چاوا ام بکرماوی درفت بزانین بو خرابیه نخیر زور کزان کرم خوده بدرفت بزانین بو خرابیه 13-14 او مروفیم کرم خوده کار بینین بو خرابین خو و گرینگی ندنه اویش به خمتی وان مری زور بصانهیه در فتا خو ببینن کو مفایش وان ور بگرن تا کو ما نزانینه چاوا حش خوده بکن لی اگر ام حش خوده بکن دی شیرتت وی بجه اینین و ام کرماوی بدلیوه نزانین بو خرابیه دا ام برسفا و بسیاره بدین هر دم حضرت وی کاری خوده بومه کری و هر دم وی کاری تیب گهین اش به خمتی ما کر دی ویانا وی دا بردوان بین سر پرستنا
وی و هر وکی پاولوس نام خود ابو خلق روما بش 12 آیت 1 گوتی ما پتیوی ابن کرنا هزری هیا اجبر دلوانیا خود لشخو وک قربانیک زندگی پیروز چونکه امت حجی کرنه پرنسیپ دوباره دکن خدا یه پیروزه و رازداره ادوید هر دم پیگ و گریدای بین بیترس و که بابیمه اسمانی یه خوشتوی